Pania Takukno, Dini, 2 tarik February 2022, Budbar, Jampui Jala Bukri Holo, the promoter by Lua Lijak, Kaisa Buskangni, 5 tarik February. The promoter ni ACHAIMA SAL Foundation de PALAINAI Bagui, Sungora Bukri Holo Koksa Laika, the Lai Koksa Lama Panda, the Lai Kahankun Sung Salaimanka, Tam Linke, Buskang 5 tarigo. Jotto sini Takarjala, Bara Takarjala Assembly Constituency. Jotto sini leaders, sini warriors rock, TWF, YTF, TIPRA MOTHA. Jotto sungora participate khalaye sini foundation day TIPRA MOTHA ni salno kaham ko PALAINAI bagui kobogo ang sung jotto manjak lainai bubagrana ideology bubagrani greater TIPRA na hamjanai bararo. Jotto Bara Takarjala Assembly Constituency ni bararo. Ora participate khainai জাকজমক খাইনাইছে খুব একটা বড় কাহামখনো जों আদিনা পার্টিসিপেট খাইনাই নিনি রসাম মুসুমংনাই অনেক কিছু जों বাজি সাগলাই মংনাই অনেক প্রোগ্রাম जों আদিনা খাতুংলাই আপলাই जोंनि বার্থডे আর जोंनि TIPRA MOTHAनि ACHAIMA SAL जों PALAINAI আমন ভাই আমচানি যত তাকুকটাই বুকুকচাও जोंनि 12 টাকা দলা প্লাইনাই নাম কবংলাম जों নরক যে খাফানা আদিনা जोंनि बुबाग्रानि वारियार जोंगै सापोर्टार जोंगै Jara tonglai rok kaisa Korea tei adina phanya ni bagai ang TIPRA MOTHA ni kaisa adong ngai ang kobok jang ambai abno karai sab narwa ingi yor manjak phaina ora narwa ingi manjak phainai sini TIPRA MOTHA ni chairman tai sini bubagra Project Kishore Manikko Bahadur Deborma bobo phainai adina bono chief guest sini tai ora sini local leader rok tongo ora central leader local leader sinaro je tonglai rok TWF, YTF, TIPRA MOTHA ni local leader of central, district, block, joto wings ni, joto leaders of tongmanya adina. DC chairman, monitoring members, joto tongmanya adina.